Хылха илтменебе аптрагансене ытты шинзембе пірлештереген проект. Шубашкарды бір судойлу центринче Мускаври музей ергелене шыплахра ятлы куравычлеме бучларе. Ана курма келегенсем шавшавран хүделеген хылхалық тұғынса бір-бірне илтмезір сазығылар мазыр калашма булдарашы. Шубашкарчен шак курав шаржыври тағырғылара булна. Шактап хырда хылға илтменезен шыплықтен жібе, алла билік пенетлашын палашна. Хыне еверлі музея Мария Айзина ергелене. Пурди расна булинде бір-біріне анланны пілдерішлі, кетвол. Кунда келегензем шавжавран хүделеген хылғалық тұғынза калашмазыр, куя выл ябаланатада мен туныне анландарза барашы. Педем хамыр Российба хойын проектне малала атызад. Ол пидегирлі ябыла. Ол ішлет игі ойық бірін бадырда. Шак игі ойық фыржыже кашны күн білзен, илмен синзембе, панзе калашма болады. Куравратвада интерактивлы лаптык. Кунда келнезем перберинбе алыба хусканузем дуза, пантомима мелебе перберинбе калажашы. Хыназембе шавынбегех мастер-класс иртереші. Унда візем шоколадран конфет е тутлы жыржығылараган амулет хадерлеші. Музейре экскурсовод сем, хыземде хылға илтменебе аптырашы. Апла буленде візем хыназембе калажашы, пурде перберне анланашы. Шакна өйтленішіне ебужанландым. Мен синзен калашапыр. Мен синзен кытартмалла, миллионландар забамалла. Итмен синзене. Еврейшікі. Анлан малагна. Экспозиции кырлачу еген ширимді хырмышчен ішлет. Кураган земжен вал кызыклы буласы икелендерме шергелю жезене. Чуваш Алена Артемкина, Екатерина Петрова, Анна Филиппова, Святослав Петров.